Ni ukuri ndizera ko umuntu wese wumvishije aya makuru meza yamushimishije, yishimye, ameze neza kubera ko oh my goodness, umuntu wese aranezerewe ku bwoko bw'abanyamurenge, ku munyamurenge wese aho muri hose ndizera ko aya makuru yabaguye neza. Nzi ukuri kubona umuntu nk'uriya w'umudogiteri afungwa cyangwa se ajanwa kuriya yagiye, ariko kuri uyu munsi akaba yafunguwe. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byo gushima Imana, ni ibintu bitari ibyo kujenjeka mu by'ukuri mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Rero mu by'ukuri ni ibintu tutabona uko tuvuga. Muraho neza, mwabyutse gute? Turabaramukije mwese aho muherereye, twizere ko mumeze neza. Natwe tumeze neza, turakomeye, turashima Imana. Turamukije abantu bose aho muherereye mwese, ari abari hano muri Amerika, ari abari muri Congo kavukire yacu, mu Minembwe, i Bukavu, i Goma, i Buvira, umunyamurenge wese ahari turamuramukije. Turamukije abantu bumva ururimi tuvuga, Abarundi, Abanyarwanda, n'abandi bose bumva runo rurimi. Turamukije abari mu bihugu byose bitandukanye, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Australia, abari muri Canada, abari mu Bwongereza. Nza mbona komantere zanyu, nza mbona abari mu Bubiligi. Mwese turabaramukije, tubahaye n'ikaze. Abakunzi bacu mwese mudukunda, natwe turabakunda. Mu by'ukuri turabashimira umunsi ku wundi, mwebwe mwigoma mugafata umwanya wanyu mukaza kureba ibiganiro byacu. Muri abantu b'agaciro, muri abantu b'indashikirwa. Rero turabashimiye cyane. Rero dushimiye Imana kuko twese tumeze neza. Uyu munsi ndibaza ko umuntu wese, umunyamurenge wese afite akanyamuneza kadasanzwe kubera amakuru meza tubyukiye muri iki gitondo. Ubu ni saa 5 za mu gitondo, ariko ndibaza ko amakuru kera yageze nyine ahantu henshi. Naje ndavuga ngo sinoruha nceceka, ndinde wo guceceka, ndinde wo gucecekana aya makuru, sinshobora. Mu by'ukuri murabizi, twagiye tugira ibibazo byinshi bitandukanye mu bwoko bwacu, twagiye tugira intambara nyinshi mu bwoko bwacu, ariko Imana nizi tugwanirira, niko nabivuga, kuko nta wundi tugira tugwanira usibye Imana yo mu ijuru. Rero uyu munsi ni umunsi wo kuwa mbere, itariki 23 nimba ntibeshe, aho tubyukiye ku makuru meza y'uko Dr. Lazare yafunguwe. Ndibaza ko umunyamurenge wese ahari anezerewe cyangwa se aguwe neza. Mu by'ukuri cyari igihe kirekire, ariko kuko umugambi w'Imana uza usohora mu gihe cyayo, igihe kigeze, titwareka kubivugaho, titwareka gushima Imana kuko Imana yabikoze. Turabizi ni benshi bagifunze mu miryango yacu cyangwa se yanyu, namwe mwese nawe uri kudukurikirana, ariko abo tubahaye pole, ngo Imana n'ubundi izakomeza kubareba kuko ihaye ibikora neza. Yesu arakora mu by'ukuri. Kuri iriya ndirimbo bene chance bavuze ngo Yesu arakora, nubwo watinda gusubizwa, ariko Yesu arakora. Mu by'ukuri imitima yacu yuzuye akanyamuneza kubona Dr. Lazare afunguwe. Yari amaze hafi imyaka 2 sinzi, yari itaragera neza, ariko uyu munsi akaba yafunguwe. Ubu nyine ari free. Imagine umuntu wagufungwa kuzira akarengane, nta kese n'imwe yari afite imushinja, ngira ngo yari ataranaburana kuko nta cyaha yari yarakoze ngo araburana. Kwa nyine kwari ugufatwa gusa, kwa kundi nyine mubizi bazadufata, ariko mu by'ukuri Imana yakoze umurimo. Rero ndavuga ngo sinoreka kubibasangiza abakunzi banje, mwebwe mwese mudukurikirana, ndabizi ko hari abatarabimenya. Ndavuga ngo reka mbibabwire, mbibasangize, namwe mwumva amakuru meza mu banyamurenge twagize, mu by'ukuri yo kwishimira intsinzi y'Imana, yo kwishimira ukuboko kwayo gukomeye yakoze ku bwoko bwacu. Rero mu by'ukuri ni benshi
bakiriyo, ariko tugende dukomeze tubasengere, tubibwire Imana, tubibutse na bariya bose basigaye. Turabizi ko igihe cy'Imana iyo kigeze ntawakitanga, na bariya bose umunsi wabo nugera, uwo munsi bazaba free, bazarekurwa. Rero bene data, mu by'ukuri abakunzi ba Jolly TV show, nifuje kubasangiza iyi nkuru kuko yanejeje nanjye, ndabizi uwo ari we wese nabyumva nawe araza kunezerwa. Rero ni ukuri turabakunda cyane, abantu mwese mudukurikirana, abantu mutwereka muri komanteri ko tubana, mwese mwese Imana ibahe umugisha kuko muri abantu bacu, muri abantu b'agaciro. Thank you so much, muri abantu banje cyane kabisa. Rero God bless you so much, we love you.